أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tarekat tua, tambo alam, pengajian tubuh. Ayang karjiah, ayang sabitah, wujud am, wujud mua. Keempatnya bersatu. Seciap bak ayam, sedencing bak besi. Sehilir semudi, selangkah sepijak. Tengkurap sama makan tanah, nelentang sama minum embun. Berlayar mencapai tujuan, mulia sekata. Minang mengatakan tuah sakato. Wujud bernama wujudullah, sifat bernama sifatullah, merenangi laut ma'arullah, di situ nyata nur Allah. Apa katanya? Allah, Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.